tangka puisa katuri Carmelo Autonomous Council pen annual budget of art and culture department pen lagni ni tangka panong pon fokus ini pangdak masih booming tensi abar side ko nen Karbi Youth Festival talon fan isi ansamang budget of pon ason taksi lapen ke Karbi lamya tamai fan ningkan si lak thong ke lapen si opo Karbi Junel Festival aphan tami Junel 3 aphan lagni ni tangka Karbi Autonomous Council la budget pen si art and culture department support ko dia laso wolongko maji kapatua klama bangke dake dak langher hawara mai phansi dek bondet ko dak bangke lapen ke ladak hawara mai phan kipi kepe kon aprang ni lidak open stage open pendel aphan kuti sia kadang ni kon elo asli pangdak kon lo lapen non pratin dan kamplem ko jiko joni mong kai ko bang suri ko trobat kacupate tundak jate ke jangan dia phansi dan ni pangdak sir